ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but Shipai % ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan. Hading kejing alang kerki ke bau Menteri Rambadu kari Narendra Modi ulok khat jige he Shipai nak tanah Shipai berper banyak keren haror kejing ja kabala jah ka arpu artrik hapa halgam kalami karai bau Modi ul ai bor hak Shipai bagi long laj luat ban shim ya karai kumno hangno bat Lano ban Khyrwit ya ki nong shuon jongkari Modi ulong ba menta ka shong ha kejing start Shipai ayu bikin le namar ba ka dorbar kala IT ban haki ban le ya ka bedon kam kat kum kejing start ke jongki Hagajing alang kablalong menta ka janmiet ladon lang uklidu jong ke Indian Army, uklidu jong ke Indian Air Force, bat uklidu jong ke Indian Navy. Hakani kajing alang ladon lang ru Menteri Ketenaga Jadari, Rajnath Singh, National Security Advisor, Ajit Doval. Ladon lang ru Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan. Nang ta Home Secretary jong ke Sarkar Padang, Govind Mohan. Director General of Border Security Force, Director General jong ke Assam Rifle, ke National Security Guard. Bat kumjuru ki he noyalam jong Central Reserve Police Force bat ki he jong Central Industrial Security Force.